Pozdrav svima ljudi! Danas ćemo da igramo Gravity Guy i možemo da počnemo. Connecting play. Yes. Čitava se 3 godine dana. I evo ga, krećemo. A da ljudi, krećemo sada od 3. ili 4. nivoa, ne znam ni ja tačno, zato što sam ja igrao prije snimanja da se malo uvježbam, da ne budem noob i tako. Sad smo 3., 4., 5. možda level, ali dobro, ništa to ne škodi. I ljudi, morao sam da zaustavim sada video, zvala je me nešto majka da joj pomognem, ali dobro, krećemo opet da igramo ovu igricu, zaraznu igricu. Ja sam htjela da odigram jednom, da prije snimanja, ja sam odigrao samo jednom i poslije sam odigrao jedno 10 puta i tako sam stigao do 5., 6. koliko već nivoa. I ja, ljudi moji, ste vidjeli vi onu, malo falo da pređem onaj i propadnem na zadnjem metru. Malte ne. Ali dobro. I ja, ljudi, kako smo na glup način propali. Ali dobro. Ajmo da probamo za ovu epizodu 5000 metara. Gaz to the ski. Sad ćemo probati. Ona je pao. Yes, prešli smo i ovo 5000. A dajte. Ljudi moji, jeste vidjeli ono kako nas ufatio? Ovo je malo teže. Pišite dole u komentare do kog ste vi levela stigli. I da vidimo da li ste bolji od mene. I ljudi, još jedan level. Ovo je nevjerovatna epizoda. Ali dobro. Ne. Ajmo ljudi, probamo još jedan level. Ako ne mognemo jedan level, dva levela, ako ne mognemo 2 levela, da ćemo samo jedan level. Pa ćemo sljedeći put da nastavljamo i da prelazimo veće nivoe, ljudi moji. Propali smo na glup način. Ali dobro. Oh my god. Ljudi, što nam ovako stavljaju da budemo brzi. Holy shit. Ljudi moji, da li ovo imalo realna igrica?
Jeste ona realna, ali je zarazna i teška. Kako onda sam uvijek se onda prevarim i propadnem, ljudovi moji? Ali dobro. Oh my god! Odigrat ćemo ljudi još samo 2 partije. Kada propadnemo, završit ćemo ovo snimanje. Sada kreće ona brzina. Sad. Ja, ljudi moji. Ajmo probat sada pređemo ono. To ne možemo. Yes! Prešli smo, ljudovi moji. To je nenormalno. Nije ni ovo lako. Sad se bude zeznuli. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!